Twishimiye kubana namwe. Nitwa Nzungu Gadi, nkorera mu ishami ry'ivugurura n'ubugorozi y'Ivugabutumwa. Akaba rero tugiye kuganirira hamwe gusa akamaro k'amazi mu mubiri, imbere n'inyuma ku mubiri. Kadusenge. Data wa twese, turagushimye, waraturemye, uraduteganyiriza, utawumbawumba mu buryo bukomeye kandi bw'ubuhanga. Imikorere y'umubiri wacu iratangaje, uyihuza n'ibyo waremye ngo bitubesheho. Turagusabye ngo uduhe kumva no gusobanukirwa ibyo udushakira kandi byiza. Amahitamo yacu yose aherereye mu ruhande rwawe, kugira ngo tuzabe abantu baguhisha icyubahiro kandi batakubabaza. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Katwishimire ko tugiye kuganira hamwe imirongo ibiri ya Bibiliya, aho mu Bakorinto ba mbere 10:31, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ubu rero turavura ku kunywa. Uku kunywa kuraza kugira amashami abiri: kunywa amazi n'akaga duterwa no kunywa ibitemewe. Ibyo tuganiraho gusa byonyine ubwabyo, namwe iyo munywa. Ubwo nicyo turi buvugeho. Mu Baroma 12:21 ho haranditse ngo umwanzi wawe nasonza umuhe ibyo kurya, kandi nagira inyota umuhe icyanywa. Maze muri Yesaya 3:2 hatubwira ngo maze umupfapfa n'ufite inyota akamukamiriza amazi. Bigaragara neza ko amazi yagenewe kumara inyota. Bitewe rero n'uko amazi ari ikinyobwa kandi cyiza, mu gitabo cyitwa Ukiza kwavuye mu ijuru haranditse hagira hati tout être vivant a besoin d'eau. Buri kiremwa cyose gihumeka gikeneye amazi. Yaba inyamaswa, zigenza amaguru ane, yaba izikururuka, yaba ibiguruka mu kirere, yaba umuntu, yaba ibyatsi, yaba ibiti, buri kintu cyose gikeneye amazi. L'homme peut vivre jusqu'à 6 semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau. Umuntu yamara ibyumweru 6 ari hamwe atarya akabaho, ariko ni iminsi mike gusa yarangiza atanywa amazi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Umuntu nagira inyota ze ndamuha amazi. Ni Yohana 7:37. Ibi rero bikomeye kandi dushaka gukurikirana. Reka turebe icyayo mazi aba amaze mu mubiri. L'eau est indispensable pour une bonne circulation sanguine. Amazi ni meza mu mitemberere myiza y'amaraso. Bivuze neza ngo amaraso iyo adafite amazi ahagije atembera nabi, ariko iyo afite amazi ahagije amaraso atembera neza. Amaraso rero akeneye amazi kugira ngo atembere ku rugero rwiza, agere aho yagenewe, agende ashyushye ku rugero, agende yihute ku rugero rwiza, kandi agende yoroshye. Ibi byose bikeneye kwa amazi abaho. Composé de 90% d'eau. Amaraso burya agizwe na 90% by'amazi. Le sang nourrit en oxygène et en éléments nutritifs toutes les cellules du corps. Ku bw'ayo mazi amaraso agaburira, yakira umwuka duhumeka, kandi agira n'intungamubiri bikabeshaho ingirangingo zose z'umubiri, maze bigafasha ibikurikira: les reins, aux poumons et à la peau, les déchets à éliminer. Ati burya amazi ntagarukiraho gusa, agera mu mpyiko, akagera mu gihaha, akagera mu ruhu, imyanda igasohoka neza. Ubwo imyanda igasohokera mu ruhu, igasohokera mu gihaha, aho turi buze kureba uko asohoka. Il transporte aussi les globules rouges, les globules blancs qui s'attaquent aux microbes et aux germes. Amazi ajya atuma n'abasirikari b'umubiri bashobora guhangana na mikrobe ndetse n'izindi mbuto z'indwara. Aya mazi rero régularise la température corporelle. Amazi atuma ubushyuhe bw'umuntu buba ku rugero rwiza. Asohoka ati: les reins excrètent 5 verres et demi d'eau par urine. Impyiko ziya zisohora amazi mu muntu
angana n'ibirahure 5 n'igice mu nkari. Ubwo bivuze ngo iyo tunyoye amazi tuba dufite karobine koroshye Imana yashyize mu muntu kitwa impyiko, dore ko burya ari ebyiri, zikagira imiyoboro ijyana mu ruhago, maze amazi atagikora akazi cyangwa azanye imyanda agasohokana aho ngaho. Uko niko iyo Imana yapanze, ni ibirahure 5 n'igice. Le poumon, igihaha nacyo en perte de 2 verres par la respiration. Mu guhumeka umuntu ashobora umwanya wo guhumeka ushobora gutwara ibirahure 2 ku munsi, saho gusa. La peau, uruhu narwo en perte de verres par la transpiration. Ibyuya bituma hasohoka ibirahure 2. Ese gastro-intestinal en perte de demi-verre dans le sueur. Naho mu rwungano rw'igifu n'amara umuntu azimiza igice cy'ikirahuri mu gihe cyose yituma. Ubwo bivuze ngo kugira ngo umwanda usohoke mukuru, umwanda mutoya ni ujyana amazi menshi, umwanda mukuru ni ujyana amazi make. Chaque jour le corps est alimenté en eau par la prise de nourriture. Kandi uretse no kunywa amazi gusa, umubiri w'umuntu ubona ugaburirwa amazi binyuriye mu byo kurya. Iyo mpamvu ni ryari se umuntu yaba akeneye amazi menshi? Une forte fièvre, iyo umuntu afite indwara y'umuriro, un travail physique intense, iyo wakoze imirimo inaniza ikomeye, et toute activité qui fait transpirer, n'undi murimo wose usaba gusohora ibyuya byinshi. Ibyo byatuma umuntu akenera amazi menshi. Des maladies telles que le rhume, hari ikindi cyatuma umuntu akenera amazi, ni ibicurane, qui augmente la production de sécrétion au niveau respiratoire. Kuko amazi abasohoka y'ibimyira yarangiza asohoka mu bihaha, bituna yabara amazi, bigatuma umuntu azimiza, bigatuma akenera amazi. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu la soif n'indique pas les besoins réels en eau de l'organisme. Hepati en fait n'indique que les 2 tiers. Inyota kuyumva ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ingingo zifite inyota gusa, ahubwo haba harimo n'ikindi. Niyo mpamvu amazi tugomba kuyitaho k'ikintu gikomeye cyane cy'ikinyobwa, k'ikintu cyose gifite akamaro. Niyo mpamvu l'eau soulage la fatigue mentale et physique. Amazi mujye muyanywa ajya aruhura umunaniro mu mpagarike no mu ntekerezo. Amazi mujye muyanywa, le cerveau est constitué d'environ 85% d'eau. Ubwonko bw'umuntu bugizwe n'amazi kuri 85%, bivuze ngo ibiribwa bifasha 15. Il n'est donc pas surprenant que l'absorption d'un verre d'eau à intervalle de 10 minutes pendant une période d'une heure soulage bien des maux de tête. Tutangare ko kuyunywa ikirahure cy'amazi hashize iminota 10 yarangiza ukabikora isaha, ubwo bivuze ukanywa ibirahure 6, ubwo wakwivura indwara y'umutwe. Aha ntabwo batinda na gato, kwari kubereka ko amazi ari meza. Impamvu amazi yose arakenewe, umubiri wose ukeneye amazi mu guhumeka, mu igogora, mu kwituma, mu misemburo ngengamubiri, mu kugenga ubushyuhe, mu koroha kw'imihore, mu gukorana kw'amagufa, mu gutuma imitsi ifata neza, ndetse n'imihore igaburirwa n'imitsi n'amazi. Ndetse amazi mu mubiri arinda ibikomere, agatuma bikira vuba. Ndasubiramo, amazi atuma duhumeka neza, amazi atuma igogora rigenda neza, amazi atuma umuntu yituma neza, amazi atuma ibyo bita hormone bikwirakwira neza mu mubiri, amazi atera ubushyuhe ku rugero, amazi atuma umuntu ahina agahinura, amazi atuma amagufa yacu akora neza, amazi atuma ndetse umubiri wacu wigaburira neza. Niyo mpamvu tuba tuyakeneye kandi buri munsi.